imana izibabarira ibyaha ariko ingaruka umuntu azazirengera. Imana ntiyo gukiza ingaruka ntibishoboka, izibabarira icyaha ariko ingaruka ukazirengera. Makenga kuri ngewe uko mbyumva mutegere ni ijwi ry'umutima rikubwira kutizera ibyo uri kubona. Ushobora kuba uri kubona ko uriya muntu ari mwiza, ariko amakenga ni rya jwi ryo mu mutima rikubwira ati se uriya muntu koko ni mwiza, urabyemeza 100%. Ni ijwi riguha gushidikanya. niyo makenga. Niyo makenga kuri wewe ntawusa nawe, wewe ntawunagukunda ahubwo kandi ntawukwitayeho. Wewe hari ibice bitatu umuntu agira. Haba igice cyo kuvuka. Nta muntu ugira amahitamo mwivuka jewe. Nta uzugira amahitamo y'abavyeyi be, nta uzugira amahitamo y'ubwoko bwe, nta uzugira amahitamo ya sexe ye, nta uzugira amahitamo y'igihugu cye, nta uzugira amahitamo y'igihugu cye. Imana nta muntu ugira uruhare. Dushimire dukomera amashi abavuze ubutumwa bwiza n'umuyobozi Imana ibahereje, kubera ko buri muntu wese afite icyo Imana yamuhaye ashobora gusangiza abandi. Ikindi buri muntu wese dukomere Imana. Mama Grace yatubwirije ijambo ryiza cyane, tumukomere amashi.
turaza gusenga. Hari ibintu mu migani 16 ku murongo wa mbere n'uwa gatatu, nimuhasome, niho ngiye kubabwira. Hanyuma hari abantu bashakuje, abantu baganiriye hari inyuma. Yes, mutuze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Yes, hano baduhaye itangazo. Tuwa irakomeje. Impamvu dukora iyi tuwa ni ukugira ngo ahari ubuntu bw'Imana buzakugereho nawe. Amen. Gukizwa, nta ukizwa bishaka, akizwa iyo ubuntu bw'Imana bumugezeho. Amen. Imirimo yacu ntabwo iduhesha agakiza, ibyo dukora ntibiduhesha agakiza. Ubuntu bw'Imana nibwo buza busanga umuntu ahari bukamukiza agakira kandi agakizwa. Rero Imana ibahe umugisha abantu bagiye bitabira ibi bitaramo, Imana izabibaheramwo umugisha. Rero tuwa y'ubutaha tuzayikorera Dayton. Dukomere Imana amashyi menshi. Amatariki 11 azaba ari kuwa gatandatu 11 z'ukwezi kwa gatanu. Mbese twihaye ukwezi kugira ngo abantu baba batanze amafaranga menshi, abantu baba batanze amatransport menshi, birasaba ko twiha ukwezi kugira ngo abantu kandi bongere bipange. Siko bimeze? Nukuvuga ngo ku minsi 11 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba turi muri Dayton. Dukomere Imana amashyi kubera ico kintu. Ngawe rero dusome iryo jambo mu migani, hanyuma mbabwire amagambo make, hanyuma dusenge. Nitumara gusenga tubone rero kuja mu gitaramo ta stop, duhudumiye abandi kamandiko, abacimani kubwira ugikori. Amen, amen. Amen. Rero mu migani mwahabonye ibice 16 ku murongo 16 ku murongo wa mbere. Imigani havuze ijambo ryiza cyane rivuga ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo c'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganiye amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharira Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Amen. Mutegere rero kino kintu. Abantu bose batarubaka cyangwa bataragira imiryango, ukuvuga ngo benshi baracaba mu miryango yabo. Bivuga ngo uri mwanyu ariko nawe ejo uzogira mu rwawe rugo. Utegere ikintu gikomeye cyane. Hari ibice bigera 5 umuntu wese agomba gutegura. Mwumve kino kintu. Ibice 5 umuntu wese agomba gutegura. Igice cya mbere, umuntu agomba kubanza akubaka ubuzima bwe bwa Kristo, bukubakika bugakomera. Ubuzima bwawe bwa Kristo iyo bukomeye, mwumva ukuntu bikurikirana. Wewe iyo ukomeye mu gakiza, iyo agakiza kawe gakomeye cyane, hari indi etape zikurikira y'agakiza kawe. Iyo umuntu amaze kuba umukristo mwiza, azagira urugo rwiza, kuko urugo si samarido samasahani. Urugo rwiza ni wa muntu wabaye umukristo mwiza ukomeye.
bivuga ngo rero ibanze ry'ikintu cyose umuntu wese agomba kugenzura ubuzima bwiwe bw'agakiza, agakomera. Gukomera kwawe k'agakiza muri wewe bizaguhesha kugira umuryango mwiza ukomeye. Mwategereye? Hanyuma ikindi cya gatatu, Imana iziguha ikintu cya mbere ni urugo rwiza rukomeye. Ikintu cya gatatu, iziguha kugira umuryango ukomeye. Turimo turumvikana? Mwumve cyane, kuko uyu munsi usa gutyo. Ibaze uri mu rugo rwawe uko ruzoba rusa. Mutegere, hari ibintu bikomeye biteye ubwoba Imana yanyeretse. Umuhungu n'umukobwa badakijijwe bakubaka urugo, urwo rugo rwabo ruri mu mwijima, babyarire mu mwijima, abana babo bakurire mu mwijima, kubera kuko bagiye kurimbura abazabakomokaho. Ni ukuvuga ngo muri wewe uri mu isi. Mwategereye? Mutegere kino kintu cyane, mucumve cyane, kuko muri mwebwe nimwe ba mama bejo, nimwe ba papa bejo. Ni ukuvuga ngo muri wewe uri mu isi y'abantu. Tegere kino kintu, urimwo isi y'abantu. Ntabwo Imana yakuremye kugira ngo uzice isi y'abantu ikurimo. Amen. Turi kumwe? Tegere kino kintu cyane, mucumve cyane. Wewe nuba umukristo mwiza, ukagenzura agakiza kawe kagakomera, kazatuma urugo rwawe rukomera. Ijambo rya gatatu, kazatuma ugira umuryango ukomeye. Ijambo rya kane, bizatuma ugira itorero rikomeye. Ijambo rya gatatu, uzagira generation ikomeye. Kuko ivyo bice bitanu umuntu wese abyisangamo. Nico gituma rero gutegura ejo hawe hazaza, hano twasomye Imana itwemerera gutegura. Bibiliya yavuze ngo inama umuntu yibwira ni we nyirayo, ariko igisubizo kiva ku Uwiteka. Imana itwemerera gutegura, Imana itwemerera gupanga, Imana ikwemerera gutekereza, ariko igisubizo cy'ibyo utekereza kiva ku Mana. Imana hari ibice bitatu mu masengesho y'ibyo Imana izikora. Hari ibintu Imana idukorera tutabifitemo uruhare, iyo yonyine ikabigukorera utabifitemo uruhare kubera ubuntu bwayo. Kuba duhumeka, kuba utapfuye, nta ruhare mwabigizemo, ni ubuntu bw'Imana yonyine. Hari ibyo dukorera tutayisabye. Ijambo rya kabiri, hari ibyo dukorera twabigizemo uruhare. Hakaba n'ibindi Imana yaduhariyemo ubushobozi tugomba gukora, ikabyemera tutabisengeye. Abantu benshi rero basaba Imana kubakorera ibyo yabahaye ubushobozi bwo gukora. Amasengesho menshi abantu basenga ntibasubizwe. Basenga ngo Imana izi bakorera ibyo yabahaye mu bushobozi bwo gukora. Mutegere rero, nimba ufite ababyeyi, nawe ejo uzoba umubyeyi. Ukunanira ababyeyi bawe none, itegure neza kuko abawe bazakugora, urire. Ayo ni amakuru mugomba kumenya, si ibintu byo gushekerera ngo yayenga. Urabona uko witwararika none, abana bawe bo bazoba igitangaza. Uzica. Ni gute umuntu yo kwica generation yiwe? Uruzaro rwawe rwose ruzasa nawe. Hello, tuzamura amaboko twumve nimba tukiri kumwe. Haleluya.
turi kumwe twongere duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes. Gutegura ejo hawe hazaza hari ibintu bikomeye cyane. N'abatarakizwa n'abataramenya Imana, Imana idukunda urukundo nk'abantu yaremye bose, ariko kubakijijwe bagira umwihariko wabo. Ubuzima bwabo bwose ibyo batekereza babisenga, babibwira Imana. Imana ibemerera kuba imbere yayo ngo basenge kugira ngo ibyabo bigire umugisha. Mutegere kino kintu. Abrahamu abamarayika bamusura igihe bamuhaye isezerano ryo kuzabyara Isaki. Ndaza kubabwira n'irindi tangazo turi buze gusengera icyo Imana yavuze tugomba gusengera, kubera kuko hari benshi bashobora kuza muri tuwa bavuye gukora ibizira bikabaviramo umuvumo, kubera ko mu nzu y'Imana habamo umugisha hakabamo n'umuvumo. Turi kumwe? Amen. Twongere duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Ngomba kubabwira amakuru yose. Mu nzu y'Imana hatandukanye no mwacu, hatandukanye no hanze. Mu nzu y'Imana ni inzu abantu baza kuboneramo umugisha. Rero iyo utabyitwayemo neza we uhabonera umuvumo. Icyo kintu muzocirinde, Imana izakibafasha. Imana iradukunda, igukunda birenze intege nkeya zawe, ariko icyo bishaka nuko wewe wemera kukuri umunyantegeke, nuko wemera kuri umunyabyaha, kugira ngo Imana ibone uburyo ikugirira neza. Umuntu akizwa ryari? Iyo yarushe. Umuntu asabwa kuruhuka ryari? Iyo arushe. Iyo umuntu atararushwa, iyo umuntu atararemererwa n'icyaha kiri muri we ngo arambigwa ruhe atake, biragora cyane umuntu ukizwa. Turi kumwe? Tuzamura amaboko kandi ndebe. Hallelujah. Kindashaka kugira ngo wewe uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe, wewe uri umugisha w'abazagukomoka, wewe kino gihugu kirimo amadivorce, uzubaka urugo gute unanirwa wewe kwisengera? Wewe gusenga nuguhanura, gusenga nukurema, gusenga nugufatikanya n'Imana kugira ngo ivyo intambwe zawe zose Imana izagushoboza, Imana izabane nawe. Rero ufite umwenda munini cyane wo gusengera ejo hawe hazaza. Nudasenga niwe uzababara, niwe uzagira agahinda. Iyo umuntu ababaye mu mutima nta wundi mufatikanya. Iyo umuntu yayarira mu cyumba cye yagize agahinda, abandi baba bishimye. Gusenga kwawe niwe bifitiye umumaro, kwegera Imana kwawe ni wewe bifitiye umumaro. Gusenga, gufukama mu cyumba cyawe ugasenga, kuko ikintu cisha urubyiruko hari ibintu nka bibiri bikomeye cyane. Ikintu cya mbere ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni ikintu gikomeye, noneho muri Amerika gifite imbaraga zikomeye zo kwica abasore. Ijambo rya kabiri ni urugomo. Umuntu ntabwo ashobora kuba mubi adahuye n'ababi. Ese uvuze gute? Ni ukuvuga ngo nta muntu mubi ubaho keretse ahuye n'ikibi kikamuhindura mubi.
nubona mu buzima bwawe uzawegera Imana. Nzankunda kubivuga cyane, nakijijwe mfite imyaka 17. Niwe munsi natangiye gusenga. Imyaka 17 nari muri boarding mu ishuri. Kuva uwo munsi gusenga n'ubuzima umuntu wese waremwe n'Imana agomba gutahura, kuko Imana yamuremye kugira ngo musabane n'Imana. Mbese ubwiza bwawe buri imbere y'Iyakuremye, imbaraga zawe kugira neza ubwiza bwawe buri imbere y'Iyakuremye, gukomera kwawe kuri imbere y'Iyakuremye. Haleluya. Amaraso ya Yesu izo nizasabwe icungaro gushize, zazikomeza gusabwa mu mutima wacu, zifite imbaraga nyinshi cyane. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Haleluya, Bwana sifiwe. Haleluya. Nukuvuga ngo wewe tawusa nawe, wewe ntawunagukunda ahubwo, kandi ntawukwitayeho. Wewe hari ibice bitatu umuntu agira. Haba igice cyo kuvuka. Nta muntu ugira amahitamo mwivuka ryewe. Ntawuzugira amahitamo y'ababyeyi be, ntawuzugira amahitamo y'ubwoko bwe, ntawuzugira amahitamo ya sexe ye, ntawuzugira amahitamo y'igihugu cye, ntawuzugira amahitamo y'igihugu cye. Imana nta muntu ugira uruhare, nta muntu ugira uruhare uko avuka asa. Siko bimeze? Nta ruhare umuntu abigiramo. Iyo umuntu rero avutse abaje mu isi y'amahitamo, nategereye umwe agahitamo kuja mu gisirikare, undi agahitamo kuja kwiga, undi agahitamo kuja kunywa urumogi, undi agahitamo kuja gusambana, undi agahitamo kuja gusenga, undi agahitamo gusoma ibyanditswe, undi agahitamo kuja gutera abantu isindano. Kandi umuntu azaba icyo yahise. Hello, siko bimeze? Kandi inzira yose igira iherezo. Mwumve ibintu Imana itazayivangamo. Imana ntizayivanga mu mahitamo y'umuntu. Tibiba. Tegere kino kintu. Ijambo rya kabiri. Imana izibabarira ibyaha, ariko ingaruka umuntu akazirengera. Imana ntizikuraho ingaruka. Imana izibabarira icyaha, ariko ingaruka ukazirengera. Mwumve kino kintu. Imana izibabarira ibyaha, ariko ingaruka umuntu azazirengera. Imana ntiyo gukiza ingaruka ntibishoboka. Izibabarira icyaha, ariko ingaruka ukazirengera. Niko Imana yacu iteye. Uzusambana wagwara sida, wihana Imana ikakubabarira icyaha cy'ubusambanyi, ariko ntizi gukiza sida. Uzuyifana. Ubwo ni urugero rutoya tanzi. Sibyo? Uzugenda bakagukubita bakakumena amenyo, Imana ntiyo gutera andi menyo. Izi kubabarira icyaha wakoze, ariko ugakomeza kubura amenyo. Mwari mwabona umuntu bakuye amenyo mu kabare, Imana iziyatera. Gusa nyine abantu bene wacu bagize ubwenge bwinshi, bazabagenda bakazana ibindi bakamadikaho. Ingaruka uzozirengera. Imana itubabarire. Tuzamura amaboko kandi duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Urigira nabi, ariko ejo hawe uzahirengera.
gusenga rero niki? Nugutahura ko uri uw'agaciro, Imana yakuremye, uyegere iguhe ubuzima, iguhe. Buri muntu wese yuzuye ubutunzi bw'Imana, buri muntu wese ari mu butunzi bw'Imana, ariko kugira ngo ubwo butunzi bukurimo ubumenye mu kwegera iyabuguhaye yonyine n'Imana y'amasezerano. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabaho. Umunsi umwe twigeze gusenga, Imana ndi mu bantu yahaye ibimenyetso bibiri, nimbibona zaba negereye iherezo ryaje. Ukuvuga ngomba gukora cyane kuko nzi kuko nzapfa. Amasezerano yose Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso isi yose reka mbingingire gukunda gusenga. Niyo nzira yonyine izikura umuntu ku cyavu yonyine. Mbese ni agatenesi. Mbese bivuze gute? Muzi agatenesi iyo ukakubise hasi cyane kaza kazamuka cyane, cyangwa karoki iyo ukakubise hasi cyane ukaza kazamuka cyane. Nimba inzira yonyine n'umwana mutoya yokora abantu bakuru bananiwe ni gusenga nizo zonyine biza bigira umuswa kuba umunyabwenge. Gusenga nizo zonyine biza bigira dutere hariya 20 zo gushima Yesu. Kindashaka ngo turaza guhanura sengere nawe ubuzima bwawe. Nta muntu kwitayeho, nushake wiyiteho, nuvunika tuzoguha ukuguru se. Semvuze gute? Bagukuri igiye ntawe uzoguha igiye, uzobyirengera. Nugira urugo rubi ni wewe ntabazagutiza ingo za turi kumwe. Kandi mwumva ijambo rikomeye cyane, aho kuba mu mwijima umuntu yoba mu muco. Mwategereye ari abahungu bari hano, tugashaka umwijima. Umuntu yoza n'umwijima mu nzu usize amatara. Mwabakobwa mwe timukaza n'umwijima mu nzu. Umwijima tiwogira icyizere ngo umwijima ngo uzoba ngo ndizeye ngo nukuri ngo umwijima ngo uzohinduka umuco. Tibizokunda. Umuntu yoja gutora umwijima hariho umuco. Tubanze dutere hariya 20 hanyuma dusenge
tugiye gusengera buri muntu wese. Hano hari abakobwa basabwa kubaka, hari abahungu basabwa kubaka. Si ibintu byo guhisha, si ibintu byo kutavuga, siko bimeze. Abageze mu gihe cyo kubaka bagomba kubaka. Ariko se ugiye kumwijima mu rugo cyangwa ugiye kumuco mu rugo? Ugiye kurimbura abazagukomoka, uzozuzara akantu kice gase nawe. Aho umwana kuvukira mu mwijima yovukira mu muco ntakuti. Zose nawe dutere hariya 20 hanyuma dusenge Imana. Ni muri twibature tugiye gusenga Imana. Tuzamure amaboko dutere hariya. Haleluya! Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Akanwa kawe n'imbaraga zawe. Ikindi abasore cyabananiye no kugira amakenga. Amakenga ni ikintu gikomeye cyane. Ese amakenga ni iki? Amakenga ni iki? Amayeri ni iki? Ninde uzi ijambo ryitwa amakenga? Amakenga ni iki? Dutuze mama hariya sister, amakenga ni iki? Mumuhe mikrofone, shaka ko tuganira gatoya hanyuma tugasenga. Amatsiko? Muhe asobanura nta kibazo. Try, sobanura. Mutuze twumve. Ico ni Kinyarwanda amakenga. Amakenga ni iki? Papa hano. Muhe hano. Amakenga ni iki? Amakenga ni ugushidikanya ku kintu icyo ari cyo cyose. Urugero barambwiye ngo uyu muntu ni umwizerwa, ku buryo ushobora kumuha ikintu cyawe akazakikugarurira nk'uko wakimuhaye, cyangwa akagishitsa aho wakimutumye uko wakakimuhaye. Wa muntu ugomba kumushidikanyaho kugeza wenyine ubyimenyeye, udashingiye ku makuru baguhaye. Undi ufite ikindi gisobanuro gahaguruka. Amakenga ni iki? Ni ugukiyaga ikintu ku muntu kitari cyo. Urugero Ko kuvuga ngo muntu oroha sister, baragwa mikrofone, reka vuge uko atekereza. Aho nukugira ute? Niko kubona umuntu wisukishije ngo ni kirara. Sobanura neza iryo jambo. Kutuzumva. Amakenga ni iki? Nukukiye ku muntu kunda. Ukiye ku muntu ni iki? Kuko uvuga ngo nyina uyu n'umurozi kandi atari. Ndavuga kuri injiri. Jana mikrofone hariya. Ndaje mutekereza ijambo ryitwa amakenga ni iki? Amakenga ni iki? Amakenga ni ukwikeka, ni umwikeko mu bazi Ikinyarwanda muri make. Urugero sinzi nimba ari Igiswahili nimba ari iki, ni ugushidikanya. Gushidikanya ni iki? Kumenya ati nkoze iki ngiki wasanga ari kibi cyangwa cyiza. Ninde ufite nawe jambo? Muhe nawe twumva uko yavuga. Amakenga ni iki? Amakenga ni ubwifate. Dutuze amakenga. Amakenga ni ubwifate. Urugero ugirira amakenga ikintu udasobanukiwe, ikintu udafiteho amakuru ahagije. Duha urugero. Duha urugero rw'amakenga nyine. Sawa, Imana iguhe umugisha. Hano ariko twagufasha dore n'ingero ziba zihari. Urugero rwiza rwose nyine mbaye wowe ntakwizeye nyine ntago wanzira mu buzima nyine cyane to niyo makenga, nicyo gisobanuro nyine cy'amakengo. Wowe uje kunyinjirira mu buzima nagukenga nyine
birumvikana mbese nyine mu binyarwanda bisanzwe mbese. ha muvandimwe hano ico si kinyarwanda mwese ni gute umunanirwa ya amakenga akarorero notanga amakenga ni ugushidikanya akarorero hari nk'igihe ugenda mu mwijima udafite itoroshi itara ariko ntugenda nk'uko wari kugenda mu muco ugenda buke buke kubwo guteganya ko aho ugiye guca hashobora kuba hari ikirimbu cyangwa se ikintu ushobora kubabaza ugenda buke bukeya kuko utizeye neza hari ahantu ugiye gukandagira uko wari kuhabona hari umuco wari kuri kuhabona hari umwijima. Sawa nenda wundi muntu utubwira amakenga kumurabona ijambo amakenga ibisubizo biririho ryonyine ngawe papa hano amakenga kuko nshaka kubabwira ikintu kizabafasha mu buzima. Amakenga ni iki? Amakenga ni ugukora ikintu wagizeho ubushishozi buhagije. Urugero kuko uriya mwene data yaravuze ikintu cyose ugiye bakubwiye ntuhita uprova kuko ari ukuri utagikoreye ubushishozi. Duha urugero. Urugero nshobora gutanga uri kuragenda ahantu utazi umuntu arakurangiye arakubwiye ngo uragenda gutya na gutya nti kwa mugendo umugaramango ngo yakubwiye utegerezwa kugenda pore pore kugira ngo udapfa kugenda utazi ibintu biri imbere yawe. Niyo makenga. Ninde wundi umuntu ufite ikindi murabona ibisubizo by'amakenga namwe mufite irindi jambo ku makenga? Murabona ko amakenga urumva niyenda urabona ka vuga ikintu kiri iwacu hano sinovuga nk'iwacu niyenda ko ushobora kuba nk'ahantu ubwira wawuja hariho nk'abanzi nkaduwe niyenda ukagenda ufite amakenga kubera ko niyenda wubishije amakuru k'umuntu wakubwiye akavuga ngo iyi nzira ugiye gucamo ishobora kubamo aduwe none ntugomba kugenda wizeye umutekano wawe ugomba kugenda ufite amakenga umwanya uwo ari wo wose niyenda uhura n'uwo mwaza akakwica. Hari undi ufite irindi jambo? Mwese mufite ibisubizo bitandukanye. Amakenga mutegere mwumve ngiye kurangiza dusenge. Amakenga ni ukwirinda ingaruka. Urugero tuvuge ku busambanyi. Kuriya amakuru y'ubusambanyi zana hano tuvuge yuko nifuza ngewe gukora icyo cyaha ariko kubera ingaruka zacyo ngakirinda ayo ngano niyo bita amakenga. Akondikiteri hano mutuze twumve ibisubizo. Amakenga niki? Amakenga kuri ngewe uko mbyumva mutegere ni ijwi ry'umutima rikubwira kutizera ibyo uri kubona. Ushobora kuba uri kubona ko uriya muntu ari mwiza ariko amakenga ni rya jwi ryo mu mutima rikubwira ati se uriya muntu koko ni mwiza, urabyemeza 100%. Ijwi riguha gushidikanya. Niyo makenga kuri ngewe. Ngawe vuga. Oya ntawuzi Igiswahili hano ngavuga Igiswahili numva. Ni kuwa mwangalifu. Mwangalifu ni nini? Sio kunavuga mu Kinyarwanda. Tanga urugero kugira ngo. Yes, okay. Kukuwa makini. Makini ni ukugira uti. Mana we. Kuba buri kintu cyose ugiye gukora. Buri kintu cyose ugiye gukora ukacitongera. Kabanza ukacitongera like kukuwa mwangalifu. Ngaye hari assistant ya. Ngawe vuga. Sawa wafiti ngawe vuga amakenga niki? Amakenga is to be hesitant. Tegere. Amakenga is to be hesitant. It's like
when you tell me something about somebody, I don't gotta believe it right away. I just because you say so, I have to wait and prove it. Like, if it's right, if it's true, then that's being hesitant. If I believe it right away, that's not, like, you know. Sawa. I don't know. Sister, uwo mwicaranye mutegere ngiye kurangiza mbaye igisubizo. Amakenga njye numva ari ikintu duhorana mu buzima, ari ikintu tugomba kugendana mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cyose tugiye gukora ukavuga se volume mudufashe kuri volume. Ikintu cyose tugiye gukora ukavuga ati si iki kintu gifite icyiza cyacyo n'ikibi cyacyo, mbese ni ukwirinda risiki izava muri icyo kintu cyose tuba tugiye gukora mu buzima. Urugero nimba tuvuze ati umushuti wanjye wenda arambwiye tujya ahantu, ngomba gutekereza se ibyiza byabyo ni ibihe, ibibi byabyo ni ibihe. Rero ahandi niho ngomba kugira amakenga buri munsi ikintu cyose ngiye gukora. Yes. Zana hano umupilote wacu amakenga. Murakoze. Amakenga ubundi uzarebe ugiye nk'iwabandi. Nyoko aza kubwira ngo urabe makenga mwana wanje, ibintu zose bazanye ntago ari gupfa kubikora, wenda bazanye nk'ibiryo kera wamudubikamo intoki, uradubikamo gutese. Harimo quelque chose, nugo ngo ubanze witonde, abandi boherezeyo unono wocomoke nyuma. Niko ari niyo makenga ukabanza ugakora nyuma. Reka tuje muri iki gihande naco. None ntimuhuje ibisubizo naba. Dukore deba. Tugiye kurangiza. Reka twumve hano umuyobozi. Amakenga niki? Ku giti cyanje amakenga ukuntu nyumva. Ubundi zavuga ngo ugomba gukorana ikintu amakenga kugeza ugisoje. Nukuvuga ati kuba ngisoze kibe nyacyo ugomba gukora mu buryo utageza purusa ijana kugira ngo duhe urugero. Niba umuntu agutumiye mvano, niba umuntu agutumiye akagutumira nk'ahantu utizeye, ugomba gushishoza ukamenya aho hantu ugiye, ukamenya amakuru y'ahantu ugiye kugira ngo wagende umenye ko ari ahantu ari safe. Ninde wundi ufite igitandukanye? Reka tubanze tuje inyuma. Ninde? Dutuze. Mureke twumva amakenga hano inyuma. No gushaka kumenya ikintu. No gushaka kumenya ikintu. Urugero. No gushaka kumenya na secret y'umuntu. Sawa. Ndaje. Amakenga niki? Muraho neza. Amakenga. Tegera inyuma. Mwongere volume. Amakenga je navuga ko ni ikintu kigufasha kwirinda gifitanye isano n'ubwoba. Ati gute ni mubyara w'ubwoba. Amakenga mutegere hano inyuma mutuje. Njye narebye amakenga mu migani ibice 2 umurongo wa 11 niho wasanga ibyerekeye amakenga. Hari urugi, iriya modoka irinjira mu rugi cyangwa tagoye kwinjira mu rugi, nyine ugatangira gutekereza like tricking. Nyine ukavuga kunyaho kwinjira muri iriya rugi ni imodoka yo kwigwa muri iriya rugi, nyine ukavuga like ukibaza oya birasibyo, ariko nkareba kandi nibyo, ariko nyine kamayeri sawa. Hari umuntu wasomye mu gitabo c'imigani mwamenya amakuru y'amakenga, harimo ibyanditswe byinshi by'amakenga. Reka rero mbabwire
imbaraga z'amakenga. Mutegere rero, kubera ko muri abasore, reka ntange urugero rwiza kugira ngo mubyumve. Birashoboka ko mushobora gushudika n'umushuti, umukobwa cyangwa umuhungu, agakenera kuzomusura. Nono aho kugenda wenyine, jana nk'abandi batatu. Siko bimeze? None ugira amakese nogenda nashikiriya, siko bimeze? Akamfata ku mbaraga, nobigenza gute? Reka njane izindi nshuti zanje zine, siko bimeze? Tazadushobora turi bane. Mwategereye? Nimba umuhungu cyangwa umukobwa gutumiye, uzansure mu rugo, ugomba gutekereza se hariya ngiye yagambiriye iki? Reka njyane n'inshuti zanje tuje kumusura, noneho bindinde icyo yogatekereje gukora turi twembi. Rero abasore benshi kubera kutagira amakenga baza bagwa mu mitego batateguye. Nategereye, ugasanga uguye mu kintu utapanze, utateguye. Irindi jambo ribi rikomeye ndashaka ko muzagira, ni gute umuntu yarara atekereza hazirigwa ejo, akaza akakujana mu bitekerezo byiwe yaho yatekereje, wewe wamujanya aho watekereje. Ni gute umuhungu yorara atekereza hazakwirirwa nejo, akaza akagutora, wewe wamujanya aho ushaka, wewe utazutekereza. Tugiye gusenga rero, nimuhaguruke dusenge. Haleluya! Tumpe Bwana utukufu, tuzamure amaboko twese. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Manura, manura, manura. Manura, manura, manura. Manura, 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 manura. Manura, manura, manura. Manura, manura, manura. Manura, manura, manura. Manura imbaraga zawe Bwana. Ibibazo byananiranye bikureho n'imbaraga zawe Mwami. Tugiye gusenga kandi tugiye kurema. Ndashaka mbabwire ngo akanwa kawe n'ubuzima bwawe. Imigani iravuga ngo ururimi rurica kandi rurakiza, umuntu azabishwaho nico rumuzaniye. Ikindi cya kabiri, tugomba kwemera ko umuntu atuma utakaza wewe mwiza ngo wakire ikibi kivuye ku wundi. Ubwiza bwawe niko gaciro kawe, umwihariko wawe nibwo bwiza bwawe. Tugatakaze wewe kubera undi muntu mwahuye none. Amen. Tugatakaze wewe kubera abantu muhuye muri team. Ba wewe bagukundire wewe, bakwangire wewe. Ico bamwe bagukundira nico bandi bakwangira. Mwumvise? Ariko ube wewe. Izo bizabafasha kuzaba abagabo beza, abamama beza, guhagarara ku ijambo. Kuko nimba udashobora kwifatira imyanzuro uri umukobwa, urugo rwawe rufite ibibazo, arabandi bazaza bagufatira imyanzuro. Wa musore we, nimba udashobora kwifatira imyanzuro uri umusore, n'uba umugabo, hari abandi bagabo bazaza bakujana iyo bashaka. Rero uri uw'agaciro, uri umwihariko. Tugiye gusenga rero. Dusenge gute? Ninde ufite icyifuzo cy'uko twosenga?
dutegure ejo hacu hazaza. Hariho wewe ubuzima bw'agakiza bukomere, kuko gukomera kwawe mu gakiza bizatuma urugo rwawe narwo rukomera, ruzatuma umuryango wawe ukomera, bizatuma itorero ryawe rikomera, rizatuma generation yawe ikomera. Ni ukuvuga ngo rero fondation ni wewe ugomba kubaka agakiza kawe, ibindi byose bizagushikamiraho bizaba ari byiza. Amen. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Hey, haleluya. Umuntu wese nafate mugenzi we tugiye gusengerana. Muhaguruke, umuntu wese ahaguruke. Ndabona abantu bayindiraye n'abakicaye n'abantu. Kandi iyo dusenga ndabona abahungu benshi baye bavugana. Iyo tugeze mu mwanya wo gusenga, buri muntu wese agomba kuba serious. Siko bimeze? Hari abahungu bakiya baganira hariya. Ese mbabaze, umunyeshuri iyo ari umuhanga ariko akaba ari umwendiscipline bamugira gute mu kigo? Baramuhana cyangwa bashobora no kumwirukana mu kigo? Birashoboka. Umusirikare nubwo yaba ari intwari bingana gute, ntago bashobora kumukuza mu mapete kubera uwendiscipline. Mu nzu y'Imana rero, Imana ntabwo izikorana n'abantu bari indiscipline. Muhagacira itorero, nuzoza ugera mu nzu y'Imana uza wicara utuze, tiyakagira umuntu uzagusakuriza. Amen. Turi kumwe. Icyo kintu mukizirikana, tugasakurize mu nzu y'Imana, uzaba umuntu mwiza cyane. Imana yavuze kino kintu gikomeye. Hari abantu baza muri tuwa bavuye gukora ibyaha, bakaza bagasirimba bakaba hano, bishobora kubazanira umuvumo ukomeye. Bamwe bavuye mu busambanyi, abandi bavuye kunywa ibintu byinshi, none bakaza bakabyina. None icyo kintu Imana yarakigaye. Kubyina, gusirimba sico kiba cyatuzanye. Imana yemera intege nkeya z'umuntu wese. Uzuza wicare, umutima wawe nimba ugucira urubanza, wumva ijambo ry'Imana, utekereze ku buzima bwawe. Imana nigira icyo ukongorera mu mutima wawe, upfukame ucihane, Imana ikweze. Icyo kintu mucirinde, kuko kuba mu nzu y'Imana mukakora bino biba akamenyero. Biba akamenyero, noneho ntiukire ntukizwe. Igihe cyo gukizwa ntukizwe kubera kuko wabigize akamenyero. Rero basore bacu, turifuza ko muzaba mama beza, abapapa beza. Niyo mpamvu yaya matuwa kugira ngo tugufashe usenge, tugufashe nawe uzagira urugo rwiza, tugufashe uzagira umuryango mwiza. Nta kindi. Tugiye gusengera uwo muntu ufashe, ugiye kumusengera uvuge ngo Mana umuremere ejo hiwe hazaza. Siko bimeze? Reka dusenge Imana. Mana data, Mana imbaraga n'ubushobozi, ibyiringiro bikomeye, imbaraga zacu, ibyiringiro byacu, agakiza kacu, imbaraga zacu, ubuhungiro bwacu, agakiza kacu, ibyiringiro byacu.